Dobrodošli, ovo je još jedno tarot otvaranje za horoskopski znak Lava, bezvremensko tarot čitanje, kao i ono od prošle sedmice i nadam se da ste imali vremena i da pogledate i to tarot otvaranje. Generalne tarot poruke, znate i sami da sve situacije, poruke i savjete koje čujete ovdje neće u potpunosti rezonirati sa svima vama, zato pogledajte i čitanje za vaš poznak, mjesec i Veneru. Možda tu nađete te dodatne informacije koje želite da čujete. U svakom slučaju, dobrodošli i hvala vam na pratnji. Hvala vam na pažnji. Ovaj put samo jedan špil, jedna situacija za vas. Vidjet ćemo kakva je u pitanju situacija i da li na tu situaciju i utiču i neke druge osobe. Pošto je generalno naravno čitanje, nekad i ja kažem moguće ovo, moguće to, baš zbog toga što želim svakome da izađem u susret, a onda ću vas ostaviti sami da zaključite na koji način i energije i situacije se odnose na vas i da li se odnose na vas. Ako bude trebao da se da kakav savjet na kraju ili bilo šta drugo, koristit ću ovaj špil. Da vidimo lavovi. Šta je to za vas što treba da znate? Vitez štapova. Jeste vi vatren znak, pripadate toj grupi. Možda ste vi vatreni, uzbuđeni zbog nečega. Vitez štapova, kad nešto želi, sam ću ovu kartu pokazati, pošto malo dalje pa ne vidite. Vitez štapova, vidite ovaj vulkan tamo iza njega, erupcija, uzbuđenost, vatra, to ih vodi. To je tek prva karta, objašnjam nekakvu situaciju, navodno vidjet ćemo mi odmah da li je to vaša vatra, vaša uzbuđenost, želja za nekim, za nečim. Jer ovaj vitez, princ, kad nešto želi, oni to moraju imati. Znači nekakva baš situacija gdje ste željni ili da vidite nekoga, da nešto započnete, to možda bude nekakva inspirativna vatra, kreativna vatra u smislu vi nešto želite, nevezano za ljubav i želite ostvarenje te želje, pa ćete se osjećati pod nekom tom vatrom, kao nestrpljivi u tom smislu. A naravno za neke od vas i vi priželjkujete da sve to što sam rekla za vas, da ta neka druga osoba ima. A možda neko vas ovako želi. Da vas neko ovako želi, ovo je baš senzualna veza, želja, moram reći da je bazirana na nekakvoj fizičkoj privlačnosti. To vidimo za sad ovdje. Ali naravno bit će tu još karti. Šta utiče na ovu situaciju, šta pomaže ili odmaže? Znači gledamo te nekakve vrste energije koje utiču na ovo. Dvije karte. To je jedna. Izašle su. Neću ih vraćati. Iskrale su se. Ovo je izašlo 8 štapova. Opet štapovi, to sve brzo. Sve brzo kao i ovaj vitez ovdje. I on je brz. Kad stigne tako vatren, žuri je nestrpljiv. I ovdje aktivnosti, razgovora, želja jaka za nekim dešavanjima. To je ono znači što utiče ovdje. Ta dešavanja su već možda počela, dešavati za neke od vas, a to već za neke druge je to što tek stiže, a što će uticati na to. I da vidimo šta je ove druge dvije karte. 8 mačeva i velika sveštenica. Postoji nešto, postoji ovdje, vidite ova, kao da je neko vezan za nekakvu situaciju, u nekom položaju, u nečemu. 8 mačeva i velika sveštenica. To je jedna energija, znači zatvorenost, bojaznost, kao želim
a opet se boji. Jer ova energija zahtijeva da se nešto preduzme, da se uđe u nešto, da li vezu, a ovdje vidite neko ne usuđuje se, a možda i ne mogu jer su u nekoj drugoj situaciji. A ova mi, naravno, karta odmah govori o tajanstvenosti, ovdje je velika sveštenica. Neke veo tajne, pa možda i usporenost, jer kad vidite ovu kartu, ovo je ne usuđujem se, a i ovdje zbog te energije malo je tajanstveno, pa nekakva sporost i neko od vas se oslanja, opet kažem, na nekakva svoja lična mišljenja, želje da donese nekakvu odluku. Ali vidite kako je ova energija različita. Ovo je želja da se nešto događa u smislu i poruka i viđanja, ako je ovo ljubav, neke strasti ili dešavanja, ako ste vi pod vatrom da nekakav projekat završite. A i ovdje s druge strane, ovdje se pribojavate. Kao da ste vezani za nešto drugo. I kao da ovo za neke od vas mora da bude neka tajna. Što vidimo tu kao tajnovitost te karte utiče na ovu situaciju. Razlog za viteza štapova. 2 karte. Kraljica čaša i 10 štapova. Nije važno što, nije recimo vatreni znak, ali kraljica čaša želi emotivno ostvarenje. Čeka, vidite kako čeka tu na balkonu, stoji i čeka. Može čeka svog viteza. Ali što god daje, emocije utiču na ovu situaciju. A i neki teret. Pod nekim ste teretom i kao da je taj teret na neki način i mislite da će se skinuti sa vas. Jer teret kao teret, vi znate kakav je. Ne mora znači da je fizički pa nešto nosite, nego emotivni teret. Na duši, šta god da nosite, pa mislite to neko uzbuđenje, ovo ovdje što je poželjka. Jer vi definitivno poželjkujete uzbuđenje, promjene, neka dešavanja. A strahujete, naravno, vjerovatno da se nešto ne iskomplikuje. A razlog zašto želite promjenu u životu je promjena. Jer ovo nekad dosadi, mislim, obaveze svi imamo. Svi osjećamo nekakav teret, ali nekad želimo promjene da bi skinuli to sa leđa. Recimo da neko poželi da ode na odmor. Samo da se na kratko oslobodi ovog osjećaja da nešto tegle u životu. To, eto, kažem kao jedan primjer. I vidite, romantika, želja, nekog zamišljam kao da su otišli na odmor, pa tako negdje u nekoj vili ostaju. Pa, mislim, govorim kakva je ovo energija, ta opuštenost, zaljubljenost, emotivna ispunjenost, nema briga, a vidite ovdje u suprotnosti. I uvijek tako se, ne uvijek, mislim, jako često se desi kao razlog da budu te suprotnosti. Čega se želimo osloboditi, a šta želimo da dobijemo. Čemu se nadamo, a šta želimo da otklonimo. Znači, to je nekakav razlog za ovu avanturističku energiju i želju. Za nečim ili nekim. 3 karte prošlosti. Vezano za ovu želju ili situaciju. Iako ste muškarac, ovo gledate, samo da napomenem, mislim, to može da bude vaša energija, možda je to energija osobe koju vi želite. Mislim, eto, samo to da dodam. Mada vi ste vjerojatno upoznati s tim
pravilo. Imamo jednu kartu, još dvije, i onda ćemo pričati o tome. Devet čaša, ljubavnici i 6 mačeva. Samo ću zajedno i pokazati da se vidi, eto, ove ilustracije. 9 čaša, jeste to nečija želja, vezano ispunjenje želje, ali ja često na tu kartu u ovom špilu gledam kao nešto što nečemu se nada, ali više je taj osjećaj kao ispunjenost želje, emotivne, da bi se život promijenio. Jer pogledajte kako ova osoba izgleda tu, 9 čaša, to je opuštenost, opuštenost, relaksacija, kao što sam opisala ovu kraljicu, kako ona izgleda opušteno. A suprotno od 10 štapova. Znači, to je nešto u prošlosti. Možda da vi imate kako prošlost, jer vidite i ljubavnici i 9 čaša stoji uz ove ljubavnike. Ispunjenost sa ovim 9 čaša, emotivna ispunjenost, zadovoljstvo stoji uz ove ljubavnike. Nekakva odluka, ali emotivne prirode. Mislim, ljubavnici, ljubav, emocije, snažne, nekako ostvarenje. I vidite, ovdje nešto se pojavio gdje neko mora da ode. Opet nekako se vezujem za u kartu 8 onih mačeva. Rekla sam da je neko kao da je vezan u nekakvoj situaciji. To što je za nekog od vas, ili tu vašu osobu predstavlja vezanost, to je to gdje ta osoba morala da ode. Da li vi, da li vaša ova osoba, nešto tako mislim. Morala se vratiti tamo gdje i treba da idu. Znači, ovo je kao kad zamislite, imate želju, pa daydreaming, dnevno razmišljanje, maštanje, da. Maštanje o nečemu, o ovome i da se probudite i shvatite, morate ići nazad tamo. I opet one misli drugi. Znači, kao da je, sada gledamo kao poruku, mislim, upisala sam nekako ove karte, kao da je nešto bilo, kao da u to vrijeme ste shvatili da se nije moglo ostvariti. Ne kažem ja da ste jedno od vas imali nekakvu vezu. Niste morali, mislim, svi da imate. Možda neki jesu, pa je to bilo. Ali postojalo je nešto što u tom momentu, u prošlosti, nije, ovo nešto se nije moglo odvijati. Što god je ta strast vezana, u prošlosti je postojala ta strast. Ali se u to vrijeme nije mogla desiti zbog nekakvih obaveza. Da li obaveza prema poslu, da li obaveza prema drugoj osobi ili nekakvoj vezi ili vezanosti. Uglavnom, to je to. I da vidimo 3 karte, trenutni stavovi, razmišljanja, želje. Još jedna. Prva je 10 čaša. Nadate se da će ovaj put biti to. Imali ste i 9 čaša, jako slično, skoro pa tu. Skoro pa 10 čaša. Sad ovdje neko se nada da će ovaj put biti tako. Idila, romantika, srećno, zajednica duga, znači nekakvo lijepi momente zajedno. Znači, jako slično ovo. Tom vrstu zadovoljstva. I vi se i dalje plašite nečega. Da nešto ne pukne.
da vas nešto ne iznenadi. Da nešto neko ne kaže, uradi, što će da promijeni tok ove situacije. Eksplozivna vijest spoznaje nešto tako što će da na neki način uništi ove šanse ovdje. Toranj, ako niste prepoznali. Toranj. 3 novčića, nada da će se ulagati. Vidimo 3 novčića. Ovo je neko ko se ne boji truda, ne boji se rada. Posvećenost. Posvećenost ako vi maštate o toj vezi, ovoj osobi, rekla sam o bilo čemu, ta vaša strast. Nadate se da ništa ovo neće iznenaditi. Vi imate plan, vi vjerujete u to, ti 10 čaša. Imate plan, samo se nadate da nešto neće iskrsnuti. Možda neko neće saznati, jer vidjeli smo i ovdje šta utiče ova velika sveštenica. Nikakva možda tajnovitost za neke od vas, pa se bojite nešto bi moglo da uništi ove šanse. I naravno nada i želja da taj trud bude prepoznat i da neko prepozna vas, vaš trud i da uradi isto. Znači da ulažu isto u ovo. Da vidimo 4 karte. Moguća dešavanja vezano za ovu situaciju. Izvući ću prvo 2 i onda ću još 2 kao da i potvrde. I onda ću izvući još 2 ovdje kao savjet. Okrenula je se karta. Samo da je nađemo. Uvijek se sakrije tu kad je tražim. Znam da se okrenula. Ajde prvo da pogledam pa ćemo da još 2 da te potvrde. Fino, stabilnost. Vi ste se i nadali ovdje da će neko da prepozna vaš trud i rad i da uradi isto. Imali ste 3 novčića. Ovo je bio strah, a ovo nada. Pogledajte kako lijepa kombinacija. 6 novčića i 1 novčić. 6 novčića, to je kad čekate nekog da pruži ruku, da date novčić, to je šansa da vrate nekakav balans. Nešto što vi čekate. Šansa, nečije trud ili pruži vam ruku ili tako nešto. Znači, neko izlazi u susret i to je taj jedan novčić koji, mislim, simbolički gledano, koji je tu stavljen na tu vagu i sad se to mjeri ovdje. To je ta šansa. Šansa postoji i vidim da je stabilno. Stabilno nešto stiže. Što god je, u kakvom god smislu je vaša priča ide. Ovdje vidimo promjene. Ovdje vidimo rad, ovdje vidimo trud, ovdje vidimo nekog ko, ako ćemo gledati na taj način, nekog ko izlazi i tu se pojavljuje i želi da bude ta druga strana, znači tu su ruke sad odjednom, zajedničko se nešto pravi, znači ne samo jedna osoba. Ne vidim nikakve strahove ili pretnje od ovoga, jer smo ovdje, neko ovdje strahuje od tog tornja, neko strahuje i od ovih 8 ovdje mačeva. Ajde vidimo još, znači 2 karte za 6 novčića i 1 novčić. Znači nekakav dobitak, nekakva promjena, dobitak u smislu, ako za nekog je pare, ako je to bila ta strast, nova ideja, želi avanturu u poslovnom smislu. A za neke druge ovo je kad vam neko da ljubav, poklon, ruku, kaže da vas voli ili tako nešto. Što god vama daje stabilnost. Stavit ću je tu, pa ajde i drugu kartu pa ću onda da pričam. Preporod.
ja kažem preporoda, treba da kažem sud, izvinjavam se. Sud, energija koja nekako stoji iza ili oko ove situacije je vezana za taj nov put. Neko se probudio, neko je shvatio šta želi, šta ne želi. Greške su shvaćene, a neko želi nov put, nov život, neko želi ovdje nove promjene i odlučni su u tome. Neko se od vas probudio ovdje. Vidjeli smo mi ovdje sa 8 štapova vezane za ovog viteza. Velika želja i strast da se neka nova dešavanja počnu tu u vašem životu, oko vas, za neke avantura, za neka ljubavno ostvarenje koje je trebalo nekada se desiti, a nije moglo evo sad. To je dio te priče preporoda. Buđenje, idemo tamo gdje želimo, gdje smo uvijek željeli da idemo, nekad nismo znali kako, ali sad vidimo bolje. Ono što vidim ovdje, znači imate točak sreće i 3 mača. Točak sreće je opet naznaka vezano za 6 novčića, da nekad možda nije bilo pravo vrijeme, mislim, govorimo točak sreće pomjeranje vremenskog, znači kad govorimo sudbinsko, točak kao točak sreće, točak sudbine. Nas uvijek govori o tome da neke stvari možda u prošlosti se nisu mogle desiti jer nisu bilo to vrijeme suđene. Pa kao da nagovještava, taj točak, to kolo sreće se okrenulo i donijelo tu taj balans. Ovo ovdje, nekako rješenje problema. Što god da je, vidimo, ovdje će se nešto riješiti jer neko je nekom izašao u susret. Tu su, pojavili su se kad je sudbina zacrtala. Tako je bilo sudbinski. I kao što vidim, ono što će vama predstavljati ovo zadovoljstvo nosi i nekakvu bol. Ne može da znači da je vaša. Ono što je meni sinulo kroz glavu, naravno uvijek gledam šta mi prvo pođe kroz glavu kao nekakva, kako kažem, kanalisanje, je da će neko ovdje u ovoj situaciji da bude povrijeđena strana. Možda je, ili je to onoga čega ste se vi pribojavali ovdje, uglavnom nešto ima, neko ima ko će da prođe kroz ovo. Jer vidim da, vidite, ovo je lijep znak, ovo je tako stabilan znak, ne može ovo vama, ovo je vaša karta, ovo što slijedi. Jedan novčić, vidite veličinu tog novčića. To je sudbinsko, jedan novčić koji je neko stražio da gradi nov život. Ali ovdje je neko s druge strane povrijeđen. Kao da je sudbina tako htjela, što se kaže, nekome dala nešto, čim se nekom da nešto, opet neko mora da izgubi. Tako je ispalo. Znači, u ovoj priči, u onom momentu kada vi budete dobili vašu želju, kada se vaša želja bude ispunila, kada će na neki način neko da izgubi i bit će razočaran u tom smislu. Vi znate ko je ta osoba, tako da ja ne želim da idem u te detalje. Ovo je generalno čitanje, nije privatno čitanje, nije čitanje za jednu osobu. Dobro, dragi moji lavovi, nadam se da ste našli nešto korisno, zanimljivo u ovom tarot otvaranju. Vi kažem, pogledajte i ostala tarot otvaranja, poznak Venera, mjesec za dodatne neke informacije. Hvala vam svima koji ste ostali do kraja i vidimo se sljedeći put. Ćao!